Bogato kulturno i istorijsko nasljeđe Hercegovine oduševilo je grupu od 15 profesora i studenata arheologije iz nekoliko zemalja svijeta. U okviru međunarodnog projekta koji se finansira iz fondacije Marija Curie, mjesec dana će trajati istraživanja na 2 lokacije u Dabarskom polju. Stigli su arheolozi i istraživači srednjevjekovnog nasljeđa iz Hong Konga, Sjedinjenih država, Italije, Španije, Slovenije, sa nekoliko uglednih svjetskih univerziteta i akademija. Sa njima rade i arheolozi i studenti arheologije iz Republike Srpske. Trenutno se istražuju nekropole u Hateljima i Milavićima. Tragovi govore o kontinuitetu od preistorije do srednjeg vijeka. Tako da je stvarno interesantan dio Europe o kojoj Europa ne zna puno. I tako nadam se da s ovim projektom mi ćemo otvoriti oči, otvoriti ovu baštinu i ljudima iz Europe. Sva istraživanja obavljaju se u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Sumnje da će nešto od arheološkog materijala završiti tamo gdje ne bi trebalo nema, jer će nakon provedenih analiza u Engleskoj i Sloveniji sve biti ustupljeno Muzeju Hercegovine, kažu iz zavoda. Jasno je zakonom definisano šta i kako treba biti ispunjeno da bi neko mogao pristupiti arheološkom iskopavanju i istraživanju. U ovome slučaju sve potrebne reference su ispunjene. Arheolozi sa svih strana svijeta oduševljeni su prirodom, ambijentom, a naročito bogatom istorijom ovog kraja. Dobit ćemo puno novih rezultata koji će biti puno vredni ne samo za Republiku Srpsku, za Hercegovinu, nego za arheološku znanost širem svuda po Europi. Ovo je iskustvo koje imate jednom u životu. Sjajno je to što upoznate ljude iz cijelog svijeta i ne samo što upoznajemo nova mjesta, nego i narode. Vrijedna internacionalna ekipa kaže da dobro sarađuju, a veliku zahvalnost duguju opštinama Bileće i Berković i mjesnom stanovništvu koje ima razumijevanja za njihov rad.